Birashoboka cyane ko nawe ushobora kuba uri mu bibazo uburyo abahanzi nyarwanda bakorera amafaranga. Hari abatekereza ko gukora imiziki ari uburyo bwo kwishima ndetse no kwidagadura, gusa kuri ubu siko bimeze. Imiziki yabaye ubucuruzi bw'agatangaza bwinjiza amamiliyoni y'amafaranga, by'umwihariko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ni nayo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abahanzi 10 ba mbere bafite amafaranga kurusha abandi cyangwa se babakire kurusha abandi. Turanareba nanone kandi nyuma yo kuba ari abahanzi ibindi bintu bakora bishobora kuba binjiriza amafaranga angana gutya atagira ingano. Tudatinze rero ni munyemerera urutonde rwacu turutangirire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga Patrick Gakumba cyangwa se uwo benshi muzi ku mbuga nkoranyambaga nka Super Manager. Uyu Super Manager iyo ugiye kubara igiteranyo cy'umutungo we usanga kibarirwa hagati ya miliyoni 200 ndetse na miliyoni 350. Nibyo ushobora kuba uhise wibaza iyo mitungo ya Super Manager ndi kukubwira ihagaze amafaranga angana gutyo ahantu iherereye. Niyo mpamvu aka kanya ngiye kugutembereza imwe muri iyo mitungo ya Super Manager ndetse nkagenda nkubwira n'agaciro kayo. I Rubavu ku Gisenyi ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, Super Manager afite ubutaka burimo n'inzu bihagaze hafi miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kandi Super Manager afite imodoka ya Land Cruiser atemberamo ihagaze miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibijyanye na marketing cyangwa se sport sponsorship, Super Manager afite amakipe abereye umu agent amuhemba hafi akayabo ka miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko Super Manager amamariza bimwe mu bigo bikomeye hano mu Rwanda nka Airtel ndetse n'ibindi navuga mu mazina ngo mbirondore. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi ndetse akaba n'umuproducer Element Ele. Aha ndamutse mvuze ko Element ari igisobanuro cya production y'imiziki nyarwanda ntabwo naba mbeshye, kuko kuva Element yaziye mu muziki nyarwanda ubona ko habayemo improvement, ukabona ko hari ibintu byinshi byagiye bihinduka, nko kuba umuziki nyarwanda warageze ku rwego mpuzamahanga ndetse no gutwara ibikombe biri ku rwego rwa Afurika. Imitungo ye ibarirwa hagati ya miliyoni 250 ndetse na miliyoni 380. Aya mafaranga yose wumvise Element afite aturuka mu gucura beat, gucuranga mu bitaramo bigiye bitandukanye ndetse no mu muziki. Uyu musore wumve ngo afite amafaranga koko kahebwe. Afite inzu igaciro Nyarutarama ihagaze agaciro ka miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Si iyo nzu yonyine gusa kuko afite studio acuriramo amabiti ndetse n'imiziki ihagaze agaciro ka miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Agenda mu modoka nziza ya V8 ihagaze agaciro ka miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo byose maze kuvuga hejuru bikaba bimushyize ku mwanya wa 9 nk'umuhanzi utunze agatubutse mu bahanzi nyarwanda. Ku mwanya wa 8 turahasanga umuhanzi Tom Close. Tom Close we nyuma yuko ari umuhanzi ni n'umudokiteri kuko akorera mu bitaro bya CHK. Uyu Tom Close nawe atunze agatubutse kuko abarirwa hagati ya miliyoni 300 ndetse na miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda. Imwe mu mitungo yo twabashije kubona ni nk'inzu afite i Kanombe ihagaze hafi miliyoni 160. Si iyo gusa kuko Tom Close afite inzu yandika ibitabo ihagaze hafi miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kandi Tom Close Kicukiro hafite ubutaka ndetse n'imigabane muri za business zikomeye hano mu Rwanda bibarirwa agaciro ka miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzi Riderman cyangwa se Gatsinzi Emery. Uyu ni umwami w'ibisumizi ibihe byose, benshi ku mbuga nkoranyambaga bajya bakunda kwibaza impamvu Gatsinzi Emery cyangwa se Riderman agaruka mu rutonde rw'abakire kurusha abandi, nyamara nta bikorwa bye byinshi bizwi bifatika. Ariko nyemerera nkubwira agaciro k'ibintu bya Riderman, amafaranga bihagaze nawe wumve. Riderman ibintu bye bihagaze agaciro kangana na miliyoni 500. Riderman inzu abamo hariya mu karere ka Kicukiro ibarirwa agaciro kagera kuri miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko mu karere ka Kicukiro Kimisagara Riderman afite studio ihagaze agaciro ka miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tunyarukire ku mwanya wa 6 aho turi uhasanga umuhanzi wa gospel ari we bita Israel Mbonyi. Israel Mbonyi we uretse kubazweho kuririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, ariko burya ngo naye ni umumiliyoneri. Benshi batekereza ko amafaranga menshi ya Israel Mbonyi ava kuri YouTube bitewe n'uburyo cy'indirimbo ze zirebwa, ariko siko bimeze. Burya ngo Israel Mbonyi amafaranga menshi abona ayakura mu bitaramo bagiye akora ahantu henshi yagiye hatandukanye. Ibaze ko imitungo ya Israel Mbonyi ihagaze agaciro kare hagati ya miliyoni 450 ndetse na miliyoni 650. Nk'uko nabivuze ibitaramo by'abagiye akorera ahantu henshi yagiye hatandukanye nko muri Kenya, BK Arena, i Burayi, hose agenda asoroma amafaranga, bikaba ari nabyo bimushyize ku mwanya wa 6. Reka turebe imwe mu mitungo ye. Kicukiro Kimironko Israel Mbonyi afite inzu ihagaze agaciro ka miliyoni 120 z'amanyarwanda. Si ibyo gusa kuko Israel Mbonyi afite ibikoresho bya live ndetse na sound checking bihagaze agaciro kari hagati ya miliyoni 150 ndetse na 200. YouTube stream ndetse no guha abantu uburenganzira bwo gukoresha indirimbo ze mu bikorwa byabo bigiye bitandukanye nabyo bibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 180 ndetse na 200. Ubu noneho aho bigeze tugiye kuvanga. Ku mwanya wa 5 turahasanga Butera Knowless.
Uyu Knowless nawe ni umugwizatunga kuko afite imitungo ihagaze hagati ya miliyoni 500 ndetse na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka turebwe muri iyo mitungo ya Knowless, ikindi kandi turebe n'agaciro kayo. Knowless afite inzu i Bugesera Nyamata y'agatangaza ibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 180 ndetse na miliyoni 200. Ikindi kandi Knowless afite ubutaka mu mujyi wa Kigali ndetse n'amazu akodeshwa nabyo bibarirwa hagati y'agaciro ka miliyoni 130 ndetse na miliyoni 150. Si ibyo gusa kuko na Kina Music murabizi ko ari iya Knowless nayo ibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 120 ndetse n'140. Aha tukiva ku mwanya wa gatanu duza twinjira ku mwanya wa kane, ariho turi busanga umuhanzi w'igikoko benshi bamuzi nka Mugisha Benjamin cyangwa se Tiger B The Ben. Ubundi imitungo ya The Ben ibarirwa hagati y'agaciro ka miliyoni 600 ndetse na miliyoni 850. Imwe muri iyo mitungo twavuga nka Rebero, aho afite inzu ihagaze miliyoni hafi 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko The Ben afite inzu Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaze hafi miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Nanone kandi Tiger B afite brand y'imodoka ndetse na brand y'imyenda bibarirwa hagati y'agaciro ka miliyoni 130 ndetse na miliyoni 140 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ngabo Meddy Midari benshi muzi nka Meddy. Meddy imitungo ye ibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 650 ndetse na miliyoni 850. Reka turebe imwe mu mitungo ya Meddy. Meddy hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba mu nzu ihagaze agaciro kari hagati ya miliyoni 250 ndetse na 300. Ikindi kandi Meddy utagira ngo ni hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe gusa kuko na hano mu Rwanda afite ubutaka buhagaze agaciro kari hagati ya miliyoni 120 na miliyoni 130. Nanone kandi Meddy afite icyo bita channel royalties cyangwa se YouTube channel ihagaze agaciro kari hagati ya miliyoni 200 ndetse na 250. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi Tahiwacu Bruce cyangwa se benshi muzi nka 001 cyangwa se Bruce Melody. Ngo Bruce Melody we ngo uretse gusa kuba ari umuhanzi wenda wikuye hasi akagera urwego yigezaho, ngo ariko burya ngo bigeze no ku cy'imitungo ngo abahanzi bakandaho ni bake. Ngo kuko imitungo ya Bruce Melody ngo ibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 700 ndetse na miliyoni 950 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ni ibiro official ariko benshi ku mbuga nkoranyambaga nibanatinya kuvuga ko Bruce Melody ashobora kuba afite imitungo irengeje mu mafaranga mvuze bigera muri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Bruce Melody Irusororo mu karere ka Gasabo afite inzu ihagaze miliyoni 220 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko mu Isibo Media nk'uko Bruce Melody yavuze ko ari umu businessman na afite imigabane igera kuri miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Igitangaza Music sponsorship, amasezerano na BK Arena, Brock Energy n'izindi business zibarirwa hagati ya miliyoni 360 ndetse na miliyoni 400. Ku mwanya wa mbere Mwiteruhumuriza James cyangwa se King James niwe muhanzi wa mbere ukiza hano mu Rwanda ariko udakunda kubyirata cyangwa se ngo ube wakumva ari kugira icyo avuga ku mbuga nkoranyambaga. Benshi mu banyamakuru iyo bashatse kumucokoza ngo bamaze kuby'imitungo ye uretse kwisekera gusa nta kindi ababwira. King James uyu nguyu we ni umukire cyane ku buryo utabyumva. Tekereza ko imitungo ya King James yose hamwe ibarirwa hagati ya miliyoni 800 ndetse na miliyari 1 na miliyoni 200 y'amafaranga y'u Rwanda. Reka turebe bimwe mu bikorwa byinjiriza King James agatubutse akaba ari nawe mukire wa mbere w'umuhanzi hano mu Rwanda. King James Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo afite uruganda rutunganya kawunga ruhagaze miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda. Nanone kandi Kicukiro King James aho afite inzu ya supermarket ihagaze agaciro ka miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kuko Nyarugenge na Kicukiro naho King James afite amazu akodeshwa ndetse n'ibibanza bihagaze agaciro kari hagati ya miliyoni 150 ndetse n'180. Nanone kandi King James afite imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga nk'amamoto nabyo bibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 80 ndetse na miliyoni 100.